Lekan chairman uvi langsang liana commissioner and secretary UDNPA te kan khwal zom bukel sap danga UDNPA minister te ulal thansanga kan minister te laring pui kan minister te le kunser min man saktu kan bial tu pastor le zarkot kautrana karong bol pui te usisilal chuang kima kan CEO ani nen pei chuanin kanin besing ang reng khopa ngatinge kulai hello da nok le ta kan in ti de reng maya ken kan official oi mo tak tak te zarkot kotlang roi tu sang tele e hun min man pui tu te song song sibai kan buk sewa amasain he project hi sarkar masa ina abul anlo tan kha ani a kan try to masa te chunga vaina hian long thu ka soya sarkar in lan chong zel kan nia atua te point chom zel tlak malak na kan nei hi chu in ti lot in pui kan tum zel hi tu te point kan chin photur a kangai ani voina hian sarkar lam ang atangin thu soi ka tum lova zar kot veng pa ang le zar kot ko ran angin soi ka duani lom thu soi tu tam tak kania amma sabira chuan a ming chung chang hi ni a tuna ming hi sarkar masa ina he project ati tin khan apulawah ming dang vua ani a he Mizo High School hian zinlai tam tak michuanom tam tak alo ring chuak to a chumi Mizo High School alumni ho chuanin an school ming hi are an phawlova chuwang chuan he project minga hian Mizo High Sikul Field hi chom ni se an dua rotna anon siama chu meeting a kei bange hian kapulu ta kan committee member ten min phal saka tiswan he ming lutak Mizo High Sikul Field te hi aminga kan lo puthei ta a nimna khan GAD atangin official takin ei hi ming ani ti kha order siam ani nge ani ten he project and call sui tutur a management committee chairman a hian UDNPA emo a GAD kan secretary temo kan commissioner temo katiang niom tak angai thei aning ka ria amaro chu kan sarkar hian dual chung min ngai poimo em maya management committee hian zarkot local council chairman ani donani vice chairman hian zarkot branch YM president ani dona secretary hian zarkot local council secretary ani dona member hian government Mizo High School headmaster le government Mizo Higher Secondary School principal te local council member te MHEP le MOP president te until don boka azar kot le ani he thili zar kot kotlang hruai tu te kuta hlan ani hi aro puina ne lomom takzet ani ten hemi a multi-level parking management po hi department kuta dalovin sarkar kuta dalovin zarkot local council kuta sarkar hian ada mi mai ni ayan kolzu izong songa hian kan local council ten thunei na an nei dona mo an phur don ani
อารมณ์เล่อินกระเสียตินจินักไงทักต่างคันสิไลลูกอาสัมไรฟุลชัวสันรัมโซอาทไลอันเลนเวลนานนวมเดวินไอบวชใส่เมฆอันนี้โดนะตุนไลกันขบุยเจ็บโตตะกายานินไอโซลเวงลุนฮีฮาร์สันนตอกเลียนอันเนี้ยไอโซลเวงลุนโฮเฮียนมาเสียทุยตะการโลในเทียมบิ๊กโลเนียง MUP in Turkandu MHEP in Turkandu YMA Run Turkandu Hall Turkandu chu tiang chu sarkara hianin ai zola veng lun hoi aron thlen nim pol anin ka ria khatiang tur mun ol kha lo nei to lom lova aboi thlang em mai ni chu tiang kara chuanin ke ni zar kot area a mun poi mo tak mai kan han nei tur hi kan van nei le ni tin lomom em dang chu he mun hi Afria mang thei tur kan omani government Mizo High School hian andu hun kuna man choi lovin athlonin an mang thei don ani then government Mizo Higher Secondary School po hian chutiang pok chuan athlonin an mang thei don ani kan local council ten athlonin an mang thei don boka kan NGO ho zong in athlonin an mang thei don bok ani ole don le chuan ko fran lam thlir na tangin lom thu han soi ka duwa atira khan lo thon na lian tak Zarkot Presbyterian Kofran hian kan ne ni min ne chep viap don a hriat na te a beng cheng don sia nok sak don sia kan mang ve thei om si lawati lo don na te kan nei viau maya ama ros don a hian hemi management committee hian Zarkot Presbyterian Kofran IO member a min da veni ayen kol tu athunei tu sang berzinga kan ko ran ai o kan tel ve thei tur hi ko ran ho kan lom em ani ten Zarkot Presbyterian ko ran hian athonin kan mang thei don bok ani e hi lom em na ani anei tu tak zinga ko ran hi kan tel zui don tinani amani loka sinot khom pui lian kan han donga chuta po chuanin khom pui lokal ho te khan nuwa man te em maya Zarkot ko ran hian thleng reng mai ulati te po khan omani chu eng wange kan ti chuan ko ran te mamo na ria phal taka min man tir wang ani tuna phei chuanin anei tu tak zinga athu nei tu committee sanga te athona mang thei tu zinga te ko ran kanan tel hi ko ran mi puitan alomom em ani ten kum sang khazariat songko paruk mitain ka khia swalo chuan kum za som thum liam ta khan elai tanga hian kan missionary masa de khan lon chuaka biakin an sani chu Mizorama biakin masa per ani chumi chu a replica kha om ve seng ko ran hian kan dua kan dila chumin phal saka chuanin LIC ra hianin biakin rula son khatiang biak inang kha ang theyang perin tu na hianin sak ania trong trai na munatan kan mangdon ani ate viau maya
ama ro chu a original po ka alian chuang lo an tiani ang thei turang perin sonin minan siam saka kan lom tak me ani ten sobiak in big so akhan pa hon te hi kan pastor ho hian langai tuila that kan ring deu leka a sarkar lampang telvak lovin ko ran hian zing kara mo a honna le pathian he na hlan na te po nei ve tai langin kan upa ho in reman ti chuanin kan rot te po ningal mai selangin thil lu ani tak zet to a ko ranang zong po ni lovin thil lu von him tur zinga tel hrim hrimani chu tiang chuan e wangin tangkai takin mi ten pathian andor du huna pathian man kun na mun tur mi ten thrau lam chak na andon theina mun tur alo ni theina turin sotia mangjui top lo sonin ahlan na hunte an nei vela kanupa ten trong trai na ten han lanin han hong ve taila a thapian o mange ti te karirua chuan a omani ole vaina hianin helai ven tan chau ni lovin kan ngai thak ta kan khan abik takin kan thalai tan zoram pum tan ponyanga abik kin ai zo ka pui tan le helai aveng chung tan thil lom om tak mai kan lo ti pui tling thei ta hi alom om tak zet zeta tangkai takin mang ilangin ke action lak nan a thadon khop maya man nilang chuanin azing tin mai zu kalve po ka chak don ni chin ka han kal chuaka anuam khop mai ke long a han kal nan de tak ai omin ka ria tin cricket lampang han tin na tur te om le sela amal ti purpose le maya eta tang hianin ai kan pa ki ka tang po hianin kan local council te hian thatin sarkara poisa ron chun lu tur kha in nei ni ka in han tuak ve anga in balo tura kan ngai nia ka ba kha chu in le bang ang kha chu in ta ni to do na ni atira chu na la hok phu lo mai theng arai tual tual anga hok tual don ani a chuwang chuan kan khotlang ina mi pui rong kan bol zel na tura po kan sum na thatak voina hian kan nei tel nga la ni ni kha re langin kong tam taka atangkaya kong tam takin alom ani min zamai chunga lom thu ka suye alome